Hei hi Akasvani Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya Health Minister Pilarin Puin Khovel Ramdang ne na khai khin in India thalai tamati India ma sonala din suana tura ke pen turin thalai ten thena sang takan ne ti Advisor to Chief Minister Puti BC Venchung and PMEGP scheme to Mizoram Sarkar nga event so in Sarkar flagship program bana ka scheme ne na fin kho mani ati Kumsani samni brokchungin miswal thu buane ram samthum parka tanchia mizani samsirpali India laglet ani PM Suryagar noya ram chunga chena innoi suma chunga rooftop solar installation ti to ani Health Minister Pilarin Puin Khovel Ramdang ne na khai khin India thalai an tamati India ma sonnale din chona tura ke pen turin thalai ten thena sang takan ne ti Nimin Khan Presidency University Bengaluru to in head we soya Pilarin Pui chuan zirlai de chu enton tlak om tura fuin zirna sang chu degree ne na lam ringot ani lova zirna chu merin tlak ni tura chertu ani thu soi Minister chun zirlai de chunun uluk turle anma phurna shrang chunga nung turina fuya ru hlole thil thalo dang na ka filim tura cha in khovel ma son zela tunlai thiam na chu zin atan mai ba ka ma son atan mangtang kai turin zirlai te fuyani Pilarin Pui chon Khovel Ramdang ne na khai khinin India chu thalai tam naram mani ti thalai de chu India ram ma sona turle din chuna tura ke pen zel tura cha in hlotling tur chuan tumru na le bei dong lova bei sham apoimo thu soibok zilai ten income na hunan manzo hian Minister chon Presidency Bengaluru University munma atlo ngal ani Sial hok le achevel khuala khui thei tharda chu mifko in keze khachek somporete nimina tangkhan chingchi pa mifko muna aleisak Sial hok khuwa hian nikum khan na khui thei quintal singkha sangthum velan thara hi Mizoram pum thar chu atanga za zera sumu police tatlinga kumina hen Sial hok khuwa bigin la khui thei quintal singkha sangni vel tharanin beiseya Sial hok bak henan chevel khuwa ko hai new chalrang na tlang pui te thar zong tur chu quintal singkha sangriat vel tling tura beisei ani Advisor to Chief Minister Puti BC Venchung and PMEGP scheme to Mizoram Sarkar in ang event soin Sarkar flagship program bana kai nena fin kho mani ati Nimin Khan Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP Noya Entrepreneurship Development Program honna hun chu Khadi and Village Industries KVI board Noya Multidisciplinary Training Center MDTC Zemapok manani Advisor to Chief Minister Finance and Planning Puti BC Venchung chuan sumdong hlotling ni tur chuan dan shai thilowan felle text chungchang in zirpe angai thu soya beneficiaries ni tura than chu de chu mitai ma le in chir zawmi ani thu soin kal khom de chu marketing nama tang le zol tu le sum an hmu tur de chu ani na tur taka mang tangkai turin na fui ani Ruwa tui check hall na rainwater harvesting nama lungle khopui chunga PHE department chon mala chawzela PHESE pulal sang chon amru 2.0 noya Mizoram Polytechnic lunglea litar no ni dong tuizem pangale Higher Technical Institute of Mizoram hatim lunglea demountable tank litar no khadong tuizem pathuman siam to thwa soi heng ro tui don kholna tuizem an siam te hi heng institute pania zirlai hostel 10 antang ka pui leti soin mi pui ten ro tui don kholna siam chu orle zola tul thu soin bekin ne hol sanga tuizem lian tak siam chona satakin sarkara chhok ati kes derain malak na noi hen udin PA department ne PC department chon karma sign ni khanung ne electric venga tlang nin tu khura tuina ti punne tu khur nar hum hana to zeme puite anjer tir bokani hetir han lungle khop pui chunga ro tu khol na nei thber mizo za thiam lar pile en koli pa tu te chung ko chon kumsan sampako kham tuizem lian litar noi khadong ano siam to tu thlangin PC tu sema in hat novin tu sem le sem lova an boy to lot soini an kot ami thi kan ti je na ta noi khat gel se na ngwa na khat le teng po de me tui hi a local ral na sa thin khop mai ti kan sia ni chuan tui don hi kan siam ta an chu that tak chuan khat bor vel han a khat vet mai ni tui connection pa kan lu tir tho ta ma ro tu tui ho ni ka ngai sak to lo sim tui ho ni ka se lo sim tui kan nei chuan kha hi muang ta ni nei la tui kan nei chuan anwa ma ni tin chung kwa fa te po no pang te po han in pe sen ro tui ren ro ti ngai mian hian kan fur tui man reng MZP General Headquarters chuan MPSC nalaka wanga harsana tawk zong te chuan pisa lenga somin malak chunzom dan tur soi pui antum MZP General Headquarters Aizol chuan Nimin Khan thut khom han mo Kovin Mizoram Public Service Commission MPSC nalak chungchanga mizo thalai na zong mek ten har san an to sang chungchanga MPSC chu
thuam chakani theina ne thok tulak bel ani theina mala kan relani MZP thut khoma hian Mizoram nala tulian ber MPSC nalak chungchanga tun naya ante solna sang wangin thalai na zong mekten MPSC arin na an ngam lo pha mai don ni alan thuan soya MPSC hi thuam chakani theina ne thok tulak bel ani theina mala na ne ni sen ti a meeting chon one time registration OTR awanga boina tok le MPSC nalak awanga harsana tok zong te chu voin chamadar som pakhat hian MZPP sapui treasury square leng turin an soma malak chunzom dan tur soi hopui an tum ani Khozol District Agriculture Office malak na khoparuka hloting takin ni hoi chin ani nuwa tuna hin Khozol District khotina lo nei tu ten warzok ani hoi an chin thena turin Agriculture Department chon ma an na mek kan correspondent report ngai tham NMO Oilseed Noya Khozol District hian tlangram lo zonga bu so thing le thlai dangkara ten hoi chin bekani thainan Agriculture Department chuan malameka tun thlani kada changkhan ko shanga awareness campaign an nei ralin ni hoi chin sem chwaka vointleng hian ko somparuka campaign le ni hoi chin sem to a NMO Oilseed Noya hian lo nei tu ten shak chasilan in tawdel theina tura malakani baka sum chang thlai tamzo kan sin theina turin malakani a Khozol District hian lo nei tu mi sang ni chuangin bu thlai so thing an sin kara ni hoi ching tel turin anin report to ani la sangpui Akashvani News Khozol Mizoram Consumer Union MCU chon erongbola gas connection nei zong te chutun thani sampruk ma a EKYC defectorina shela huntiamral ma a tifel te chon gas mantlomin anna the to don lovanti hemi chungchang thu chu semin MCU chuan sarkar lai puile Indian Oil Corporation Limited thu chok angin LPG connection nei zong PMUY le NPMUY te EKYC le tilo te chuan tun thani sampruk ma ti vectorani a IOCL in tupek achu angin distributor 10 special camp bot sein veng le khotina an consumer zing EKYC le tilo chu athlonin huntiam chungin ti sange turin an ngen ti an talanga Indian Oil One apps manga ma ni ti thiam te chon EKYC hi ati thei bok ti talangin MCU chon huntiam aral nuwa chon gas domestic rate alak thei to don nova veng tena village council le local council MCU branch te distributor te lobe papa malak pui turin an ngena harsan ne chon WhatsApp call tangin MCU headquarters te district consumer union hena thlen theni thuan talang bokani MCU general secretary Poistal Bek Pui chuan Akashvani News Aizo na sangin Mizoram gas distributor 10 EKYC hi an customer 10 ti sange nge angai thosoya distributor 10 huntiam ral ma an customer te EKYC an ti sak theinan MCU chuan pui turin ma an lata ti asoya EKYC tilotan gas bur khat hi cheng sang thum chuang le angai to don ni in asoi bok ani chanchin thar hi Akashvani Aizol tanga pon ani a voin chon hudan hi le chan ve chanchin thar hi pon le ani ang kumsang hi somni pro chungin miswal thu boy nei ram somthum prokatlan sia mi zani somsir pali India lang le tani Indian Home Ministry sedanin hetianga ramdanga tlan chathin thu boy nei te chunga nazoka mala kani theinan sarkar chuan dan chaktak Fugitive Economic Offenders Act chu kumsani sompret khanalo pass to atia India chuan miswal ramdanga tlan sia te umzuye na konga thona thatak awangte intelligence chakjok le technology tangkai taka man awangte in na thatakin an thokti atalang bok ani PM Suryagar Mof Bijli Yojana noya ramchunga chen innoi songa chunga rooftop solar installation ti to ani Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi chen hemchung chang social media lama pongin energy thiangnim le malam huna intodel konga me puite thomchana turin he scheme hi kalpui ani ti a tudin huna chen na innoi sampoka chungin electric bill and choi to lawati a Central Government Building sing hi sanga chung le State Government Building sing re le sang kha chung rooftop solar da ani to thuwa soibok ani chanchin thar seti top na na tlang pui Health Minister Pilrin Puin Khovel ram dang ne na khai khen India thalai an tamati a India ma sonala din chona tura ke pen turin thalai te chuan thena sang takan ne ti Advisor to Chief Minister Puti BC Leven chung an PMGP scheme to Mizoram Sarkar in anga event so in Sarkar flagship program bana kai scheme nena in fin khomani ati kumsani sun prokchungin miswal thu boy ne ram somthum paruka tanchia mi jani somsir pali India laglet anni PM Suryagar noya ram chunga chen inno esomga chunga rooftop solar installation ti to ani chuti jong chu chanchin thar kan pon thei chu ani